Muri Afurika y'Epfo abakomeje kunamira Musenyeri Desmond Tutu bateraniye muri katedrali yitiriwe Mutagatifu George i Cape Town ni mu rwego rwo guha icyubahiro iyo ntwari yarwanyije ubutegetsi bw'abagashakabuhake. Umurambo we uzashyingurwa ejo kuwa gatandatu. Ingabo zishinzwe umutekano za Sudani ejo zararashe zica abantu 4 mu myigaragambyo yamagana kudeta ya gisirikare yo ku itariki 25 n'ukwezi kwa 10. Abantu ibihumbi 100 bari muri urwo rugendo bareze ku mabwiriza ya guma mu rugo. Izo ngabo zishinzwe umutekano za Sudani kandi ejo zigabije televiziyo Al Arabia ya Arabia Saudite na sheni ya televiziyo Al Hadad z'i Khartoum kandi batwaye ibikoresho byabo. Video kuri uwo mukwabu yerekana abasirikare bakubita abakozi. Afurika y'Epfo yakuyeho umukwabu wavaga saa 6 z'ijoro ukagera saa 10 za mu gitondo. Bikekwa ko igihugu cyarenze inkubiri ya 4 ya COVID-19 yaturutse ku bwoko bushya bwa virusi ya corona Omicron. Naho muri Libya Minisitiri w'Intebe Abdulhamid Dbeibah ejo yakoresheje inama ya guverinoma bigaragaza ugusubira kwe ku kazi nyuma yo gufata umwanya wo kwiyamamariza itora rya bugingo.